Six schedule go back to alama bangke, alama bangke. Six schedule Arunachal along implement me, government nung implement me. Like government nung arju metik le, jai katara thelu le. Lapen ke naga tum ke reject. Salam menang tum chini thai. 1952 ninggal six schedule Nagaland ke men vote naga tum reject. Lasi latum state long lo, Arunachal latum tapi ni state long lo, six schedule implement mana ada posi, laten naga latum ta six schedule reject posi latum state long lo. Non Khasi Garo Jantia laten mijo latum ta accept lo, 1952 ningkan. But they rejected later on, 1960 ningkan latum ta reject tangceng lo. Sta APSLC latum apan bisa sun APC, mijo latum ke Children book like social movement lo. Lasi latum Union to three long lo api, lapen api ke state antar long lo. Itu sisa nengkan. Lapen Khasi Garo Jantia tu mangke, latum ta reject lo, accept lo keceng hut ke. Sta api ke latum 1960 nengkan mangke cakcik puja do mesti. Lasi latum api ke autonomous state long lo pini arni ke separate state long lo. Lasi those people who rejected, those hill tribal who rejected six schedule, they got autonomous state, union territory, and up to separate state also. Lalu akan sepadan. Lasi Caribbean di masa tu ke, we accepted six schedule. That is why we opted to remain in Assam. And till today, we did not get autonomous state just because we accepted six schedule. Lasi lang salam bang in IPSLC atum cini nema. Lapunot jat punot. Latung six schedule aputak kacini nangi dupik lang. Latung they are ignorant about six schedule. Jonge IAS kita latung keke. IAS par alang direct ke pas IAS kalimat ACS dan promotion ke pas IAS set kela. Lasineli open challenge itu latung pan. Media lang challenge itu open debate. Lapan langsung history nang pan pa. Why those people who rejected six schedule got separate state? Why those tribals who rejected six schedule got autonomous state? Why those hill tribal who rejected six schedule got union territory? Langsung reply APSLC to pinai. Lalu pergi lah hello, horoi pun nilai tinggi puas bangke, nang itu pacini po, panili putar roi tu puas. APSLC movement 1960 kan seripan. Lapian Caribbean nation ke first time hotu tu 1960 Jawaharlal Nehru Prime Minister di mana hot, Raidang India Phanpon. Lalu first delegation. Apian batai capture ho Home Minister Prime Minister kan kacung baik ke Caribbean long lapian EOS aligar kan ke. Ponti, apa sih kupidon sorkar kan APSLC tu kacing baik ni cini dunde. Kacini tu na bangke 1969 Tura conference harus cini pindo. Tura conference cini pindo pada kacini bangke. Caribbean long bangke option sih kita. Nijo dunke APSLC tu bisa sunte, APSLC kan bisa sunte puse. Nijo dunke daily halfway mati. Andolon dam coba APSLC tu ciptaan telu kemana tu kami sangat tuarkan. Masih pini arni latung pas ke union territory state long lah. Dah Caribbean tu ke APSLC kan kacipti amat. Hok alam cini tu deret. An kacini tu ke muka nedikan lo hat turalong cini tu. Turalong ke conference long cini. Nasi baralong terang kan APSLC presiden lo Caribbean long unit ke. Bapram Singh Narga secretary latung protest lo. Why we were not told? What actually transpired in the meeting between Prime Minister, Home Minister, and APSLC leaders? Office na itong kacing kila, kacing white. Ito macolo ng kan pa niya. Option na lang sa nito, pan ang biko. Caribbean Long Autonomous Council, kan and Sils Autonomous Council, resolution ako, session na lang, yan tunang lang po, kukulok yun po. Pakita ke Congress si kacing, Congress tunta, similar plan do, state to state ha. Lasi, api protest lo, protest si api, Captain Samadang, cicak lo. Oh, tiga pen itu nang po ito. Masih bibi linggo kan Darwin tak kenapa lo tak memperas kau gitu. Council of Orhan Kohai ini deh, Kongres tu kan, ada lah tu program ke isi lah. Kongres tu kau tanam masjid sabotis nak po, APSLC tu kan Caribbean di masa kan, masjid sabotis nak po. Lain lo bitri pun kan. Halang suai join yes, ahok alam nang kan dia asonte. Cuma cisik longnya pula miju tu masan. Lain lo nang bitri bang. Pasal lahai history jai kata cini macam ni na APSLC tu cini macam ni na lahai aswa asa adiga jam cini dia kata
kom se kom SPSL itu lah jai kathar pukul bang itu ni alang ya IAS itu talk bo he should know at least this exact history then history can distort only nobody can distort history lah hello Daniel Teron ke hai ASDC Klembang Fulo ASDC Klembang Fulo alang ni himpen Facebook along comment ipidun 6 schedule go back 6 schedule go back ko ante abu disi alang ni council along kang ni dun ke upiat ke sikang dun lonte 6 schedule tang ke council lo to council bang ke apibi ko no alang ni non 6 schedule go back bukan inji hut kang ni karjap acat tai along le karjap along le kata 6 schedule area lo la foto yang kurang kan ini lampar le kan inji kali 6 schedule go back kurang ke Daniel Teron ke hai bangke pilihan ni bangke schedule tribe tu kalau so status pantai jam kan kita hamkan nak amet kan kita hamin amet kan sini inji kali je hampir si karbian long kan antan sedang le long le bilang ke nama si ada free cuba si dalam ko 6 schedule go back kurang ke 6 schedule angka lalu kopi awal saya pakai do an ke lang di cuba tekan rumah ko amhang ke tekan ni pen pini non ada wala tam ada songo kadang ni kapang rum aphia datang kadang ni cebar bab nako lapen sik itu gobek protang ke dakar yang loar do alang itu ASDC asong ten sedang ke karja orang fulo ASDC asong pensi sik itu gobek bukan dia tengok protang ke ASDC asong ke dak sikitun angkana arlo bangke kili ke long cepat tetun mate dak asong ka sing asong ke dobom lang masih opsi aron masih ada dulu nah lalu dilihat dengan puji ku bangke nasi Daniel Teron ke hai song na bangke lilit ke long long pinian yanta tuliran long kang ke hai omorsin kiso ke hai atung kacari long kupini ikhipakan gitu doloma hang ada lang BJP itu kacani lo makin kam tin jo untuk pansul dan utelong lagi kai PSLC tapi non kita PSLC pansi kam kita ber akhirnya alang itu bangke sik sidul masih ningdok de da along ni masih ningdok de nasi hala sik sidul aphan ka pavir asong BJP lo pansi semet ke aning doglo kusi tungge tim dan nangkok koi dan nangkok apa? Cuma angket terus sih kan? Angket iklan dari situ tunggu koi nangkok. Kalau itu mau itu bang. Langsung bangke ASDC asong macam apa nangkok tu? Dia Daniel Teron sikul go back. Dia Daniel Teron sikul go back mo bangke ASDC asong penke itu kamkil lo. Lagi jokce, lagi Danial Teron ke hai ambil tu mungkin penting saiji tu bang ninja nangkok. Jom si ninja je pulotan ke lagi ASDC asong pen masih lagi sikul go back bukan ninja teng mandat tu. Nasi rasa pasal ni hingga jomong.